Ebyaro bikwasirwaho biri mu Kyamutumi hamwe na Kyakasambe biri kushangwa omugomborera ya Ruyonza, otireho na Kyarwonzera mu Kyegegwa, Kyamutete hamwe na Kyandara ebiri kushangwa omu tawuni kanso ya Mpara. Bitu nanywa abantu bange abaseruze ziri mu Kyegegwa na Kyarwonzera na Kyandara bari part of the problem. Nabo ni bamwe bakwasirwe oruhenda runo kandi itwe tukahakaniza abantu ba Mpara ntugamba oruhenda runo no baramba gamba ruruho turukwambuka Mpara tibino businyi mweje umuntu utene wena yatimile cyane abatine cyo buri mweje nje kare kuyakubaguza icyo twera arikira kwakuguza abantu bakaronda investor akamuguza akaguza cyapa abantu aba tibakababinga ekikuru kyabyone kiro kiringu abanyakwine cyapa nibagonza kitwara mu government kora sente ekyapa nikiburwaho emyaka nosanka mukaga musanju kuvwaho so baratwara mu government kukikora valuation kukibara nibabaha sente enke so nibagonza batunge freehold ekyo maisa ekyebiro nebiro niko kibayikirize government kubaha sente. Abaturano bagira ngo bakagura amataka gahamushija mugisha bafaki ubwo hato ryo mugenzi kandi abandi baguze ubwo mukazi we Peruth mugisha ngo konka bakija batangara kureba ngo mukazi bona kabehindurira ngo itakere ryo mu cyapa konka turi kugambaho na Peruth hasumu eshongeza zigambere hwati aba bantu bona bari yahitaka hano mukayange bamanyireho bakijyaho ningezaho ukoragana nabo kurunga imbihe hayitaka ryange baremo bitinye cyo rukumanya kishuba takubasa kwihaho mazima no borateka hebe bisuba tibikwijya kwihaha mazima buri season no ecyo kintu kitake kiretire cyakashamba obwo abo kuba buri season abanahingaho kake ngo batakamukomesa ebyakagenda akasigaho eshaha yon akubasiyo musha kabana kagenda. Abaturano bagira ngo bwa hatano barara batabyami ahabwo kwerarikira itaka ryabo kwetematemamu nikituletera obuzibu abatwetemereho mubareke hanga hari mugumeni mumanya obudunanizo babwanyu naki ekimukwetaga. Omuganda nkago Honorable Jackson Kafuza abitahiremu nshongezi nabwo abandize kutaho mu nshonga zitaka rya kasite rukshango mu tawuni kanso ya Kakabara ndahana habatura bari kurengo mu 15 berarikirire kubingo mu mataka gabo bwa nyuma y'umuntu orukumanywa nkaruhuma rugunda kugira ngo itakere nerye okuchanjuro kandi hariho n'abandi bantu bashatu abari kweyetera itakeri 2008 ntutunga abantu nibetomba itangu itaka lino lyabo nahati hona tukatungire omubazi ogunyakuhikire kugamba ngo hati abantu batekana Uganda na Franka tubahire myezi 3 tugenda mu ikare muri genda mu ikare as a family ekimara ikeraniza kyona mwijenga family mwijeha district tubatware mu land commission tubarekomendinge musasurwe mutagaruka kisita kutalibaniza abanyarwanda. Jackson Kafuza hona hira baturabe sandi biri kubaretera minister w'enshonga zitaka Honorable Judith Nabakoba okongera bakashitama bakarebe cyo gukora gasha kwa Philip Murangira.